НАТО үчүн буюк күн. Böyle Америка Кошмо Штатлары президенти Дональд Трамп Гаагада НАТО саммитинин нетижелерин аңлатканда айтты. НАТО лидерлери 2035 сенесине кадар мудафаага 5% ВВП айырмага карар алдылар. Украина саммитинин 2 күн бейнатында дестек ве Украинанын НАТОга катылуу курсу таздыкланылды. Айрыжа Украинага НАТО девлетлери мудафа масрафларына катылажак. Июль айына кадар НАТО Украинага 35 миллиард евродан зияде ярдым ваде этти. Зеленский Трамп эле курушты. Курушувнун мевзулары атешкес, аба курмасы ве дронларны берабер япылмасы. Геже Русия Украинага 41 уджум дрону yolladı. Украина аба кубетлери 24 дронну уруп түшүрдү, да 16сы акта малуматы жок. Донецк вилаятында Белозерный шээринде Гераники дрону 5 катлы эвге түштү. 5 ватандаш яраланды, деди вилаят прокуратурасы. Херсон вилаятында Таврийский касабасында геже bir адам вефат этти, да бiri яраланды. Сабактан Херсонда 2 кадын яраланды. Айрыжа 24 июнь күнү Днепрога ракет ужунундан өлгөнлөрдүн сайысы артты. Днепрода 20, Самарда да 2 адам вефат этти. ЦРУ директоры Редклифф деди ки Америка Кошмо Штатларынын сон ужумлары Ираннын өзек объектилерин жидди шекилде зарарландырды ве программаны bir kaç yıl артта атты. Ама Reuters, BBC ве CNN yazdı ki bu ужумлар bir kaç айга программаны артта калдырды. Трамп бу малумат кетишатны өз сөзлөрүнүн шүбһе астына алмага жейран деп адландырды ве иханетчилер эле мужаделе япажагын билдирди. Ак сарай конгрессинин гызлы малуматларга эришимини чекилмек истей. ФБР суруштурма башлады. Мажаристан баш назиры Виктор Орбан Украинанын Авропа бирлигине кабул болмасына каршы нетижелер билдирип, bir сөздө референдумду аңлатты. Onun aytkanına göre 2 milyondan ziyade Macar iştirak etti ve 95% yok dedi. Muhalefet bu rakamlarını şüpheli dep tanı ve de ki bu sayılar Fidesz fırkasının sayısı ile birebir. Mayıs ayında Zelenskiy başka anketke işaret etti. 70% Macar Ukrainanın Avropa Birliğine katılımını destekleyen edi. Orban jurnalistinin sorusuna cevap olarak dedi, Ukrainаны Америка бирлигине чагырсайдык, савашны да чагырыр едик. Biz istemiyoruz. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aytты ki Trump, Ukraina ve Rus liderleri ile Türkiye'de görüşmege razı, ama eğer Putin kelse. Bu sözlerini NATO sammitinden son jurnalistlerge aytkan. Erdoğan böyle aytты. Керек olgan alakalarını kuracakmız, inşallah bu kuruşuv yakında olacak. Cenubi Koreya istihbaratı dedi ki Şimali Koreya yana askeri birliklerini Rusiyaga iyul ya da avgust aylarında yollayacak. Pyongyang Rusiyaga silah berip karşılık olarak raket ve uydu teknologiyalarını ala. Kreml dedi ki 6000 Şimali Koreya askeri Kursk vilayetinde regionunu tıklamak için gelecek. Ukraina istihbaratı ise dey ki şimdi Kursk'ta 11.000 Şimali Koreya askeri var. Bugün Ukraina ve başka memleketlerde Kırım-Tatar bayrak günü kaydetili. Kiev'de Ukraina Dışişler Nazirligi'nin binası yanında devlet bayrağı ile beraber Kırım-Tatar bayrağı koterildi. Aynı zamanda Ukraina'nın elçiliklerinde Estonya, Bulgaristan, Türkiye ve başka yerlerde bayraklar asıldı. Mikhailovskaya meydanında 5 metrli balaban bayrak açıldı. Kırım-Tatar Meclisi'nin reisi Rifat Chubarov dedi, Kırım azat olganda bu bayrak Ukraina'nın devlet bayrağı ile beraber bütün Kırım'da dalgalanacak. Ukraina'nın Türkiye'deki elçisi Nariman Celal ise dey, bu gün Kırım-Tatar halkının kuvveti, şerefi ve sabırlığı için bir hatırlamasıdır.